N'ubuyobozi bwa M23 bwakomeje kwamagana ibitero bya drone buvuga ko byagabwe n'ingabo za leta ya Kinshasa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi buno buyobozi bwanahakanye amakuru yakwirakwijwe avuga ko hari abayobozi bakuru b'uyu mutwe biciwe muri ibyo bitero. Kuva ku munsi w'ejo mwakomeje kugenda mubibona, bavuze ko General Byamungu ko yapfuye, bavuga ko Erasto yapfuye, bavuze kuri General Sultani Makenga. Yewe rero amakuru twamaze no kumenya na yuko ibitero byagabwe muri Rubaya ndetse n'ibyagabwe muri Rumangabo byose ngo byagabwe kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwari buzi neza ko abayobozi bakuru ba M23 ngo ko baherereye muri izo nyubako za gisivile zagiye ziraswaho ayo mabombe. Ni nayo makuru rero tugiye kuba tugarukaho turebera hamwe uko M23 imaze kubihakana. Gusa ariko nanone mbere yuko wenda twinjira muri aya makuru mu buryo burambuye, reka mbanze mubwire ko kuri iki cyumweru tariki ya 24 Gicurasi 2026 Doha, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabonanye na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir wa Katari, ni mu ruzinduko rwe rw'umunsi umwe muri iki gihugu. Emir wa Katari yakiriye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame muri Amiriri Duan, aho abayobozi bombi baganiriye ku mibanire ya kivandimwe hagati y'u Rwanda na Katari ndetse no ku bufatanye bukomeje hagati y'ibihugu byombi ni mu nzego z'ingenzi zifitiye inyungu impande zombi. Perezida Kagame na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bagiranye ibiganiro banungurana ibitekerezo ku iterambere ry'akarere ndetse n'ububanyi n'amahanga muri iki gihe, bongera no gushimangira ubushake bahuriyeho bwo guteza imbere amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda ruri kumwe na Katari kandi ko rukomeje kuba inyuma y'abaturage ba Katari kuri ubu ngubu bari mu karere karimo amakimbirane mpuzamahanga yatewe ahanini n'intambara yo muri Iran. Reka rero nkomereze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Natangiye nkubwira ko nyine abayobozi bakomeje guhakana ibijyanye n'ibirego cyangwa se ibinyoma bya Kinshasa by'uko bishe bamwe mu bayobozi bakuru. Ibi byagarutsweho nyuma y'uko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 Bahati Musanga Erasto uyu munsi ahubwo yasuye inkambi y'abarinzi ba pariki ya Virunga i Rumangabo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi. Nkuko byatangajwe kandi n'umuvugizi wa M23 bwana Lawrence Kanyuka, uru ruzinduko rwa rugamije kurebera hafi ibyangijwe n'igitero cya drone y'intambara kuri M23, aho uyu mutwe kandi ushinja ihuriro rya Kinshasa kuba bagabye icyo gitero mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Kanyuka yakomeje agira ati guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yasuye inkambi y'abarinzi ba pariki ya Rumangabo kugira ngo yirebere ubwe ubukana bw'ibyangijwe n'igitero cy'ubugome cyagabwe n'ihuriro rya leta ya Kinshasa hakoreshejwe drone z'intambara. Uyu mutwe ukavuga ko icyo gitero kibasiriye ibikorwa by'abasivile ndetse n'ibidukikije, ibintu M23 yafashe nk'ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bukomeje gukoresha iterabwoba n'ubwicanyi nk'uburyo bwo kuyobora igihugu. Ni mu itangazo rye Kanyuka yakomeje anenga bikomeye cyane ubuyobozi bwa Kinshasa, avuga ko ubutegetsi burimo kwiruka inyuma y'ibidashoboka kandi ko bishobora guteza impfu nyinshi no kwisanga mu bibazo. Yavuze ko iterabwoba, ihohotera ridatoranya ndetse no gusenya ibikorwa by'abaturage ko byabaye uburyo nyamukuru ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gukoresha. M23 ikaba yashinje Kinshasa gukwirakwiza ibihuha no gukora propaganda, gukoresha itangazamakuru mu kuyobya amakuru ndetse no gukwirakwiza inkuru z'ibinyoma. Ni muri urwo rwego rero uyu mutwe wahakanya amakuru yari amaze iminsi akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko bamwe mu bayobozi b'uwo mutwe ko bapfiriye muri ibyo bitero bya drone. M23 ikavuga ko ayo makuru ari ibinyoma bigamije gutesha agaciro uwo mutwe no guca intege abayoboke bawo ndetse no kuyobya uburari ku ngaruka ibi bitero byagize ku basivile. Ni mu gihe intambara ikomeje mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru, M23 yakomeje ibikorwa byayo bya politiki n'imiyoborere. Amakuru ava muri Masisi akavuga ko abayoboke cyangwa se abayobozi 573 bo mu nzego z'ibanze nabo barangije amahugurwa yatangijwe mu kigo cya Kanombe muri teritwari ya Rucuru. Abo bayobozi barimo abakuru b'imidugudu, abakuru b'amasibo ndetse n'abakuru baza groupement. Abateguye ayo mahugurwa bakavuga ko aba bayobozi bahawe amasomo ajyanye n'amateka y'iminduramatwara ya M23, ideology y'uyu mutwe, imiyoborere myiza, ubuyobozi ndetse no kubana mu mahoro. Aya mahugurwa yatanzwe muri gahunda yiswe
ungozi bora cyangwa se imiyoborere myiza. Pascal Uzamukunda Rububa, uyu ni umuyobozi wungirije ushinzwe mobilisation muri AFC M23, yavuze ko intego y'aya mahugurwa ngo ni ukubaka abayobozi bafite ubushobozi bwo kuyobora abaturage kandi bakabikora neza. Ni mu muhango wo gusoza ayo mahugurwa, Guverineri Bahati Erasto yasabye abayobozi guteza imbere urubyiruko, gushyira imbere urukundo, kubana neza n'abandi ndetse no kwimakaza indangagaciro nziza mu baturage. Yasabye kandi kuba intangarugero mu nshingano zabo za buri munsi. Ni ku ruhande rwe Benjamin Mbonima, umunyamabanga uhoraho akanaba umuyobozi mukuru wa AFC M23, yavuze ku mpamvu uyu mutwe wafashe intwaro. Yavuze ko ubuyobozi bufite inshingano karibwo shingiro y'imiyoborere myiza. Yanakomoje kandi ku biganiro birimo kuba hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa. Ni ku musozo rero w'uyu muhango, Benjamin Mbonima yasabye urubyiruko gushishikariza abandi cyangwa se bagenzi babo kwinjira mu gisirikare cya RC, ishami rya gisirikare rya AFC M23. Yavuze ko imiryango y'igisirikare kuri ubu ngubu itandukanye ngo yiteguye kubakira, kandi n'imiryango muri rusange irafunguye kuri buri rubyiruko rwifuza kwinjira muri iri huriro. Yasoje aya mahugurwa agaragaza ko biteguye gukomeza gukorana n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kubaka ubuyobozi bugendera ku mategeko kandi bushyira imbere umuturage. Abasoje aya mahugurwa bahawe impamyabushobozi ndetse banahabwa ibishoboka byose kugira ngo batangire akazi kabo kandi bashyira imbere abaturage. Aya makuru yerekana ko nubwo imirwano ikomeje kandi irimo gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, AFC M23 nayo ikomeje ibikorwa byayo byo kubaka ubushobozi ndetse no kwagura imbaraga zayo mu nzego z'ibanze, udasize no gukomeza ibikorwa bya politiki n'imitegurire ya gisirikare. Ubwo twateguraga iyi nkuru, hari andi makuru mashya tugezeho yemeza ko kuri iki cyumweru n'ubundi tariki 24 Gicurasi 2026 ingabo zigize ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ubu turimo kuvugana zakajije ibitero by'ubugome mu bice bituwe cyane muri teritwari ya Masisi. Ku isaha y'isa 9 z'amanywa uyu munsi, agace ka Chugi karashweho bikomeye cyane. Ni nyuma yuko ku isaha y'isa 11:05 z'umugoroba mu kanya kashize ibindi bitero bikomeye byibasiriye Kinigi byakozwe hifashishijwe drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4. Ibi bitero by'ubunyamaswa byatumye abaturage benshi bahunga, biteza ubwoba bukomeye cyane mu baturage ndetse binasenya amazu menshi n'ibindi bikorwa bitandukanye by'abasivile. Kandi nkibutsa ko n'ubundi uyu munsi muri teritwari ya Kalehe kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 ku isaha y'isa 9 z'ijoro, ingabo zigize ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ikindi gitero mu bice bituwe cyane bya Cyangungu n'inkengero z'ibyo bice, ibintu byatumye abaturage benshi bahunga ndetse ibikorwa byabo n'uburyo bwabo bwo kubaho birangirika ku kigero cyo hejuru.